Tagon Daway. Oras na alas 5:58. Good morning, Adult Sir Lawrence Martinez. And Idol Glenn, patuyong ko na ni Rain Santos. Paspasam, umaykan. Diba? Good morning, ako na lang kalaway. Wen. Ay, kumusta kayo ni Ogie? Ni Idol Ogie. Hello, Sir Ogie. So nati driver ni Go. Ayun, hello sir. Ano, pataray niya ha? Talagang kabatch ko dito kasi forever yang digito. Paggas. Digiti kabatch ko nga no kita katang kami nga aglang lang nga lalakay. Aglang lang nga kami nga ubing. Nga cute. Kasi Idol Glenn, kaya kata among ubing tilangana. Lapo. Buwas basit, tibuok na. Kinam tinga ubingan mita media. Ubing ni Mang Joey Kiawi. Ni JCQ Online. Ni JCQ Online. Good morning, Mang Joey. Ni Joey C. Sumasaro na rin, Rems. Q. Aging bis na tren. Kumusta mo ni Jasper Dawang? Pati Basta ni Jack. Ayan, hello kay Kasani Kalitera sa Gitan, kay Tristan White Gulay. Idol Glenn, last take na okay, yan. last take. May last take kasi everyone has to have pero bakit may gustong panatilihin ng SK? Of course, youth empowerment. Kaya tayo latang adati youth empowerment. Han lang DJ awanti boses da. No kindi ada ko maboses da. Leadership training. Ada kalat na leadership training da. Masapong nga da SK tapno makataod tayo itinapimpindas mo laang nga leader sige na tay dekalibre nga leader sa nga DJ basta imbutos mo isudan nga amang pa iti training ground da. Can of course community engagement. Digito habang bata pa sila engage them to civic parade. Civic parade. Engage them on civic activities. Di kaya talaga nga pinagubra ken di kaya engagement isu nga dapat adalat ko ma-SK. Aya po. So kasi so into no this year gayam pinagbubutos ti SKN barangay ko. Yes, November. And then kitaan nyo nga nasaya at make sure nga digijay ibutos yung talaga nga deserving da kaya digitay kapitan nga kayat yung nga ibutos digijay di kaya nga ibutos sa balyan yun digijay ubing nga kaya nati at the eagerness na nga agserbi ka digijay pa na nga kabataan and then why not try them kaya talaga nga kaya da no talaga nga nalang di ubing hamikid di nga kwati anya di may isang nga kwalang factor te kinalaing da no di kita kinagaget da kaya di eagerness da nga makasursuro DJ laang tiket mi nga makwati may isang actually kasi aming empleyado jure nga nalaing basta laki di kaya nga makasursuro kundi tay kanayon na nga ububraon DJ kayat na nga DJ impaubram keng kuana okay so DJ laeng kanyak so DJ tapno napintas mo laang ano DJ mo nagpason ang mga nakakaroon okay idol siyak na pong Glenn talaga kasi Idol Glenn gayam siya game ni Idol Glenn Batuyong para kadeto nga usapang SK ti ay topiko akikita tayo man nendo bigat sapay ko matagal kakadwa tayo tatong bigat ket Friday and today is Webes and maraming salamat thank you Sir Lawrence Sir Lawrence Idol Lawrence okay mga idol dito ni Idol Glenn Batuyong